Jewe na mwene data tubaramukije izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ati Maranatha. Umwami araje kuko yabisezeranye kama vile alivyoahidia. Ni wowe wabivuze, ndiye alisema, si umuntu wabivuze, ahubwo ni umwami wari ijuru n'isi. Ni wowe wavuze ati timuhagarike imitima yanyu, usihuzunike mioyoni mwenu, mwizere Imana nanjye munyizere. Pia mniamini. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari isipokuwa kuwepo ningewaambia, ariko ngiye kubategurira ahandi, kuandalia mahali penu. Nzagaruka mbashane iwanje, wapeleke kwangu. Amen. Umwami araje, Bwana wetu yuaja kuko yabivuze kama vile alivyoahidia. Reka duhaguruke dusome. Tutasimama kwa usomi matakatifu. Turahera muri Yohana. Tutaanzia Yohane. Yohana ubutumwa bwiza. Yohane ujumbe. Reka dusome igice cya mbere. Tutasoma kipindi ya kwanza duhereye ku murongo wa 10. Tutaanzia shairi ya 10. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere duhereye ku murongo wa 10. Yohane shairi ya kwanza. Turasoma no muri Petro ya mbere. Tutasoma pia Petro ya kwanza duhereye ku murongo wa 23. Tukianzia 23. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Ndongera gusoma aya magambo. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Petro ya mbere igice kimwe umurongo wa 23. Kuko mwabyawe ubwakabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ubwatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ubwatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo burahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose. Kandi iryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye kuza imbere zawe, tuje tudakwiriye, ariko ndakwinginze ngo ukwezeshe amaraso yamenetse Golgotha. Mwami, urebere itorero ryawe munsi y'amaraso, munsi y'igitambo cyatanzwe i Karuvari, abarimo uturebera twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngwino hagati yacu, ngwino uterane natwe, iri jambo risome imbere zacu, uze urisobanure mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turaguhamagaye Mwuka Wera, karibu hagati yacu, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Turicara. Dushimira Imana cyane. Imana itwemereye guterana muri uyu mugoroba. Iyo Mana yabikoze nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hariho benshi babyifuje kugera imbere z'Imana ariko ntabyo babonye. Hariho benshi babikeneye, hariho benshi babyifuje ariko ntabyo babonye.
Amen. Ariko wewe wabibonye ndabikwiriye gushimire Imana. Ndabikwiriye kunezererwe Imana yaguhaye kugera imbere zawe. Amen. Hariho umukozi w'Imana wavuze ati mtumishi wa Mungu aliyesema igihe uzabona umufrere yasubiye amateraniro, igihe uzabona mushiki wacu yasubiye amateraniro, uzamenye ko avuze ngo ya kwamba je ntacyo keneye ku Mana, sinahitaji lolote mbele za Mungu, ntacyo keneye ku Mana, mimi sinahitaji lolote. ubwo umunsi Imana izaba ntacyaguteguriye. Mungu hakukuandalia kila kitu, ariko weho waje ku materaniro, wewe umekuja, weho wabonetse, wewe mwenyewe umepatikana, umenye ko ari Imana ya kwamba kuna chochote Mungu amekuandalia. Amen. Ibyanditswe byera biratubwiye yasema hivi, timukirengagize jisaulishe guteranira hamwe nikia pamoja, kurya munsi wegereza abariko murushaho guteranira hamwe. Mukora iki? Nafanya nini? Muganira ijambo ry'Imana, muhugurana, mushimira Imana, mumanyagura imitsima. Amen. Kari umutima wa muhogo, sio mukate kama hiyo, ahubwo ni umutima ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutima, ni umutima utanga ubugingo. Iyo umanyagura maze ukawurya utahana ubugingo buhoraho. Amen. Iyo twaje hano twaje kugaburirwa n'Imana, tutaje kugaburirwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo Imana iba yaturaritse, iyo iba yaje kutugaburira. Amen. Niyo mpamvu kuba imbere z'Uwiteka, kuba mu materaniro yera ni iby'igikundiro, uje ubyifuza buri gihe kabisa, na wewe uyahitaji. Niyo mpamvu Dawidi we yavuze ati iyo numvishije ko amarembo nasikia kwamba y'inzu y'Imana yuguruye, ya Bwana inafunguliwa, umutima wanje wanezerewe, umutima wanje wumva wishimye, umutima wanje ugarurwamo imbaraga. Kubera iki imbere z'Imana? Imbere z'Imana niho tuvana imbaraga, imbere z'Imana niho dukirira indwara, imbere z'Imana niho dukosorerwa, imbere z'Imana niho tuvana umwuka wera, imbere z'Imana niho tuvana kunesha abadayimoni. Amen. Hano imbere z'Imana, hapa mbele za Mungu, hano muteraniro, hapa katika makusanyiko niho tuvana, ndipo tunatosha nguvu, niho tunavana n'umwambaro, ndipo tunatosha mavazi, niho tuvana no kwezwa. Kuko iyo ijambo ry'Imana riri kuvugwa, neno la Mungu inaposemewa, ikiba gishishikaje umwana w'Imana aba ari kuvuga ati Mana nanje wavuga, Mana wavuga ku byanje kabikosora. Ese hari ikitagenda muri nje? Mana mvugaho ndani yangu, na umutima w'abana b'Imana, ndiye roho ya watoto wa Mungu. Amen. Kuba imbere z'Imana ni byiza, kuwa mbele za Mungu, ariko kuba imbere z'abaperezida, kuwa mbele ya mapresidenti, kuba imbere z'abantu bakomeye, yani kuwa mbele ya watu ahantu utaravana agakiza, basi hautatosha wokovu, ahantu utaravana ubugingo buhoraho, uzima wa milele, ntacyo bimaze. yani ile haina mafaa. Cyangwa kwicara ngo turi kurya amakikeni meza, kwicara ngo turi kurya ngo turi kunywa gasoke, kariza gazoke, tukwishyira mu mubiri, ni kuiweka ndani ya miili, umubiri ejo uraje mu mubiri, lakini miili yetu kesho itaingia kuzimuni. Ariko Biblia yatubwiye, lakini Biblia yasema hivi, ufite ijambo ry'Imana muri we, naye neno la akaritunga, uwo nguwo afite ubugingo buhoraho. Amen. Biblia yatubwiye ngo, Biblia yasema hivi, umuntu wese w'umubiri udafite ijambo ry'Imana muri we, ubahwanye n'ubwatsi, ubahwanye n'ibyatsi, ahwanye n'uburabyo. Uburabyo buruma, majani yanakauka, uburabyo bugahunguka, ibyo bikaba birarangira, yake yanakwisha. Uwo muntu udafite ijambo ry'Imana muri we, mwenye hana neno la Mungu, mbese umuntu utarabonerwamo agakiza, uwo muntu we wamwiringira, ahubwo ni muze twiringire Imana yacu, kuko ariyo iduhereza agakiza. Amen. Imana yacu, Bwana wetu, ushaka kuharangiriza nawe sifa tukapenda, tunaweza ijambo ry'Imana, umwana w'Imana waje afite inyota, ijambo rimwe gusa rivuye mu kanwa k'Uwiteka kutoka mbele ya Bwana, yarigenderaho imyaka myinshi, akatembelea muda mrefu.
Amen. Yesu yabwiye abigishwa we, Yesu aliambia mitume wake eti igihe yari yabagaburiye imitsima, wakati alikuwa anapakulia yabagaburiye bahaze na wamekula wameshiba, arangije arababwira ati uyu munsi ni mutanga, leo msipo nikula, uyu munsi ni mutanga, leo msipo nikula. Abantu baravuga ati Wengine wakasema hivi, tutamurya tusipomkula. Musa kwa twigishije ati Mbona Musa alisema hivi inyamaswa n'ubugingo bwayo, wewe mnyama na wake. Mbona se tubaye abakanibali, Sasa tunakuwa mbona se tuje kurya abantu, tunataka kula watu. abigishwa ba Mose babyumviye mu mubiri, Wenyewe walisikia ndani ya kimwili, baragiye hapo wakaenda. Yesu asigaye, abigishwa basigaye, Wenyewe walibaki. Yesu arababaza, Yesu akawauliza hivi, mwewe ko mutagiye, mbona ninyi hamkwenda? abantu ko bagiye, Wengine wameenda, mwewe ko mutagiye. ninyi kivipi hamkwenda? Petero ava mu ijambo ryiza, aravuga ati mwami, Bwana, twakuvaho tukaja kurinde, twakuvaho tukaja kurinde, twende kwa nani? ko ni weho ufite amagambo y'ubugingo. Amen. Ni weho ufite amagambo y'ubugingo, none twaja kurinde Twende kwa nani? Umwana w'Imana, Mtoto wa Mungu. aho yaba ari hose, ibigeragezo yacamo byose, amenya ko umwishingizi wa byose ko ni Yesu Kristo, ko ni Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Amen. Abandi baragenda, Wengine wote wakaenda, intumwa zirasigara. mitume wakabaki. Imana yacu Mungu wetu niyo yaturaritse, wakati ametualika icyo yenda kutubwira, ana kitu ya kutueleza. yo ntayirarikira Yeye halikie bure. tiuje uza ku materaniro Usikuwe unakuja kwa makusanyiko ariko wabuze icyo wakora, na umekosa cha kufanya. tuje uza ku materaniro Usije kwa makusanyiko ariko wabuze uwo kuja gusura, kwa sababu umekosa mwenye unaenda kutembea. tuje uza ku materaniro Sema usije kwa makusanyikoni ariko wabuze uwo mwaje kwicarana nawe, kwa sababu umekosa mwenye mtakaa pamoja. tuje uza ku materaniro Usije makusanyikoni ariko wabuze ikiraka, kwa sababu umekosa kazi. ahubwo uje uza ku materaniro Kuja kwa makusanyiko ariko ufite kwa sababu umutwaro uzaniye Imana yawe, mzigo unayemletea, ariko ufite inyota y'ijambo ry'Imana, ariko ufite ibyo ushaka kumva imbere y'Imana. Icyo gihe nuza ile wakati ku materaniro ufite inyota, ufite icyo ushaka imbere y'Imana, unahitaji mbele Imana izaza kugaburira, uzaza uje kumva ijwi ry'Imana. Ariko nuza uje ku materaniro, Lakini ukija kwa makusanyiko uje kureba Buhiri, unakuja kumwangalia, uje kureba Jonas, unakuja kumwangalia uje kumva ukuntu Jonas arasenga, aravuga amagambo neza, uzataha n'ibyo, utarudi na hayo, uzataha na tena utarudi kule. ahubwo amateraniro y'abana b'Imana Makusanyiko ya baba baje kumanya buri mitsi, baba baje kumva ijambo ry'Imana, baba baje kumva icyo Uwiteka avuga. Bwana asema. Amen. Imana ibahumugisha. Awabariki. Dusomye amagambo meza hano. Nasoma maneno mazuri. Aya magambo Hii maneno yanditswe mu byanditswe byera, yanayoandikiwa amwe yanditswe muri Yohana, katika Yohane, ari kutubwira ati yanasema hivi, yari mu isi alikuwa ulimwenguni, ariko ab'isi ntibamumenya, wa ulimwengu yaje mu bye alikuja ariko abe ntibamwemera, wake icyakora n'abamwemeye bose hawakubali wote, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, watoto wa Mungu. Amen. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, Watoto wa Mungu. ngabo abo tibajyawe n'ubushake Na mapenzi bw'ikindi icyo ari cyo cyose, oya, tibajyawe n'ubushake bw'umugabo, tibajyawe n'ubushake bw'umugore, tibajyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Imana yacu irabyara, Imana yacu
Imana yacu Mungu wetu irabyara. anazaa. Imana yacu Mungu wetu ni umubyeyi mzazi. kandi rifite amabere atanu. Ana matiti. Rifite amabere atanu. Ayo mabere atanu iyo uyasomyeho urabyibuha ukumva ugira imbaraga. Amen. Tushobora kurwara bwaki imbere s'Imana keretse apeti yawe ntayo, ariko imbere s'Imana ibyo kurya biruzuye. Imana ifite amashereka y'Imana aba arimo vitamine. Amen. Ayo mabere atanu ayahe ni imirimo itanu. Imana yashyize mu itorero ryayo. Amen. Uyu munsi Imana iratuma kunguka ababwire bino. Ejo Imana itumemye ejene ababwire bino. Ayo ni amabere y'Imana. Iyo uyakuruye wumva biryoshye. Amen. Imana yacu Wetu ni mzazi. Gichakura bamwe mu Lakini waliomkubali bakizera izina rye jina lake yabahaye ubushobozi uwezo wa bwo kuba abana b'Imana. Amen. Ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. aliwapa uwezo Turi abana b'Imana. Amen. Turi abana b'Imana. Reka mbabwire ikintu. Ngoja mimi niwaambie kitu hiki. Ihene, Mbuzi ibyara ihene. anazaa mbuzi. Amen. Ihene ibyara ihene. Anazaa mbuzi. Intare Simba ibyara intare. simba. Amen. Umuntu abyara umuntu. Anazaa watu. Umuntu abyara umuntu. Mtu anazaa watu. Amen. Imana Naye ibyara Imana. Amen. Imana ibyara Imana. Mungu anazaa. Turi umwana mutoya. Turi Imana. Nabivuga weho tushidikanywe. Amen. Turi umwana mutoya. Abarama batubwiye ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kwishurirwa kw'abana b'Imana. Amen. Na Yohana aratubwiye ngo Yohana naye akasema hivi. bana bato Watoto turi abana b'Imana. Hapa sasa Icyakora uko tuzaza tubereka. Amen. Turi abana b'Imana. Hana abana b'Imana ni bande? Amen. Turi abana b'Imana. Kubera twavutse n'ijambo ry'Imana. Twavutse ubwakabiri. zaliwa mara ya pili. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Neno la Mungu ni Icyakora abana Kabisa. yani waliomkubali wote yari mu isi ndetse ni wowe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi. aliwapa uwezo. Amen. Yabahaye ubushobozi Aliwapa uwezo bwo kuba abana ya kuitwa watoto wa Mungu. turi abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Murabyize? Turi abana b'Imana. Niyo mpamvu tubwira ab'isi ati twe turi abana b'Imana, bakavuga ati Anasema hapana. barafite ubushobozi, barafite kuvuga ati oya. Wanaoweza Bunzo babizi. wao hawajui. Ariko mu mitima yacu, mu bugingo bwacu hari n'imbuto yagiyemo. Iyo mbuto niyo duhindura abana b'Imana. Iyo mbuto ni ijambo ry'Imana. Amen. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe. Wale hawakuzaliwa, Abo ntibabyawe n'amaraso wale hawakuzaliwa na damu cyangwa n'ubushake bw'umubiri. au hitaji wa kimwili. Mbere y'uko umwana avuka mu muryango, Mbele mtoto azaliwe ndani ya jamaa, hamanza habaho umugabo n'umugore guhura. mbele ya kwanza kuna kuwa bibi na bwana kwa kukutana. Imbuto ikaja mu nda y'umuntu. Mbegu inaingia ndani. Aho niho havuka umwana. Hapo ndipo kunapatikana mtoto. Amen. Mubisobanukirwe neza. Elewe. Abo ntibabyawe n'amaraso n'ubushake bw'umubiri
cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Wale walizaliwa na Mungu. Ndio. Imbuto y'Imana, Mbegu ya Mungu. ijambo ry'Imana, Neno la Mungu ni imbuto, ni mbegu. amen. Ijambo ry'Imana, Neno ya Mungu ni imbuto, ni mbegu. iyiguye mu mutima gwakumbuka, Inaingia ndani ya moyo. ikagugwamo, igasanga hari n'ubutaka bwiza, Unakutana kuna udongo mzuri, iyo mbuto igakura. hiyo mbegu Iyi mbuto yinjira muri ku ari ijambo ry'Imana, ikiwa ni neno la Mungu bikinjira muri kumbuka, inaingia ndani ya kumbuka ababitse ubutunzi bukomeye muri we. utajiri mkuu. Amen. Ijambo ry'Imana ni Neno la Mungu ni mbegu. Frank kuvuga ati, Ndugu Franke yasema hivi, kuko Maria yakiriye vile Mariamu alipokea mbegu, akakira imbuto y'umwuka we, akapokea mbegu ya Roho Mtakatifu. niko n'abana b'Imana none Yaani hivyo ndivyo watoto wa bakira imbuto wanapokea ariryo jambo ry'Imana. hiyo neno la Mungu. Iyo bakiriye iyo mbuto, Wanapokea hiyo neno, umwuka wera bazaho, Mtakatifu ako kanya bagahinduka abana b'Imana. wanabadilika watoto wa Mungu. Amen. Tushobora kwitwa umwana Hawezi kaitwa mtoto utaravukiye muri uwo bila muryango. kuzaliwa ndani ya jamaa hiyo, Amen. Kuko umuryango tuvuga kwa sababu jamaa tunayoisema tuwinjizwamo, sisi hatuingizwe ndani, tuwinjizwamo, ingizwe ndani, ahubwo tuvukiramo ndani muri uwo muryango, ndani ya jamaa. tuvukiramo. Uwo muryango ni uwuhe? Jamaa hiyo Ni umuryango w'abana b'Imana, ni umuryango w'Imana. Ta wundi winjizwamo, ahubwo yinjizwamo, avukiramo, anazaliwa humo. Amen. Ubu ngubu Leo nta muntu waza mu muryango wa Asheri hakuna mwenye atakuja ndani ya jamaa ya Asher ngo yitwemo n'umuryango wa Asheri. eti aitwe jamaa ya Asher. Oya, Hapana. ahubwo umuryango wa Asheri Jamaa ya Asher bakwiriye kuvukira muri uwo muryango. inawabidi wazaliwe hapo ndani. Uwo uvukiye muri uwo muryango Yule anaozaliwa ndani ya jamaa hiyo niwe mwana wa Asheri. mtoto wa Asher. N'abana b'Imana Watoto wa Mungu bakwiriye kuvukira, inabidi wazaliwe ndani, bakwiriye kuvukira muri uwo muryango wazaliwe ndani kugira ngo abana b'Imana jamaa waitwe watoto wa Mungu. Amen. Ngabo ntibabyawe Wale hawakuzaliwa n'ubushake na mapenzi bw'umubiri, ya mwili n'ubushake na mapenzi bw'umugabo ya wanaume cyangwa icyacyo cyose, ahubwo babyawe walizaliwa n'Imana. na Mungu. Amen. Tukuganije amuvuga ati, Tunaongea neno inayosema hivi, ababyawe n'Imana waliozaliwa na Mungu kandi basangira kamere n'Imana. na tena wanachangia tabia na Mungu. Amen. Ababyawe n'Imana Waliozaliwa na Mungu kandi basangira kamere n'Imana. na wanachangia tabia na Mungu. Amen. Amen. Ubu ngubu Hapa sasa umwana uvukiye mu muryango wacu naye zaliwa ndani ya jamaa akwiye kwiga kamere na mbidi ajifunze tabia zasanze kwa Asheri. yenye anakuta kwa Ashere. Amen. Nabe Asheri ari umukristo, Ikiwa Ashere ni Mkristo, niwo mwana uvuke muri uwo muryango mtoto mwenye atazaliwa yarakwiriye kwiga kamere mbidi ajifunze tabia zibyo asanze. yaliyo anayoyakuta hapo. Amen. Amen. Tumwabyumvise neza. Amen. Bado hamujaelewa. Umwana uvukiye mu muryango Mtoto anayezaliwa ndani ya jamaa akwiriye kwiga kamere zo mu muryango. ajifunze tabia ya jamaa hiyo. Nukuri. Amen. Nako naba turi abana b'Imana, Ikiwa nasi tuko watoto wa Mungu, tukaba tubivuga, ikiwa tunayasema dukwiriye kwiga na tubidi ibyo Imana ishaka. yale Mungu Dukwiriye kwiga kamere z'Imana. tunajifunza tabia Ese za Imana ishaka iki? Mungu. Anahitaji nini? Ese Imana ikwifuza iki? Mungu anahitaji kwako nini? Umwana w'Imana akwiye kubimenya ibyo Imana imushaka. Mungu anayohitajia. Amen. Abana Watoto b'Imana wa Mungu batandukanye n'abandi, wanatengana na watu wengine wote.
Muri Petro hatubwiye. Petro unasema hivi. Kuko mutabyawe ubwa kabiri. Kuko mwabyawe ubwa kabiri. Mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ni imbuto. Neno la Mungu ni mbegu. Iyi mbuto y'Imana iguye muri wowe. Wakati mbegu ya Mungu ukavuga kabiri, mazaliwa mara ya pili, ubaye mwana w'Imana. Unakuwa hapo mtoto wa Mungu. Dukwabyawe n'imbuto ibora. Hatukuzaliwa na mbegu iozayo. Amen. Iyo umubibyi wakati mpanda mbegu yenda gusohora imbuto, anapo kwa tayari amanza yarobanura kwa kupanda, anachagua kwanza kibore kino kirapiki kiozo, akaja gutera imbuto nziza, anaenda kupanda mbegu nzuri kugira ngo yamutejo kusudi iyo nigwa mu butaka bwiza, kaenda ndani ya udongo mzuri, ibyari n'indi mbuto, ilete ingine mbegu. Amen. Asarura iki? Anavuna nini? Nawe ateye ibishimbo. Ikiwa napanda maharagwe, azasarura ibishimbo. Atavuna maharagwe. Nawe ateye ibirayi, azasarura ibirayi. Biazi atavuna biazi. Nawe ateye umuceri, akiwa anapanda mchele, ni ngombwa asarura umuceri. Yani atavuna mchele. Na ijambo ry'Imana riri muri wowe. Ikiwa neno la Mungu, Imana izaza ije gufata ijambo ryayo riri muri wowe. Wowe nawe uzagenda. Amen. Nawe uri vide, ikiwa hauna kitu, nawe nta jambo riri wowe, nawe nta mbuto iri muri wowe, uzasigara. Nawe wamara imyaka myinshi mu butumwa, ugatanga ibya 10, ukitanga wowe ubwawe, ariko nawe nta jambo ry'Imana riri muri wowe, uzasigara. Uzasigara. Amen. Amen. Kuko mutabyawe ubwa kabiri, kwa sababu mlizaliwa mara ya pili, n'imbuto hamukuzaliwa ibora, na mbegu, ahubwo mwabyawe mlizaliwa n'imbuto itabora, na mbegu isiyooza. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana na neno la Mungu niho rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose, wenye wako na mwili tu peke yake, bahwanye n'ubwatsi, weko sawa majani. Ufite umubiri, ukiwa na mwili munini mkubwa, Biblia yatumye ngo ubwatsi, uhwanye n'ubwatsi, wewe ni majani. Ufite umubiri nzuri, ujumenya ko ni igituro kinini, ujue kama ni kaburi kubwa, ujunamenya kuzaturusha kuguterura, ujue ya kwamba utaturusha kwa kunyanyua. Niyo mpamvu kugira umubiri munini no kugira umubiri muto muto no kugira umubiri mwiza, ujumenya ko bose ari umukungu. Ujumenya ko bose ari umukungu. Utekoya wirata ku bantu, wajya mfite umubiri mwiza, utekoya wirata, nawe byajambo ry'Imana bari muri wowe, nawe uri vide, ujumenya kuri ubuzi imbere z'Imana. Umuntu w'Imana ibara umuntu ufite ijambo rye uri we. Amen. Uwo niwe muntu Imana ibara. Nawe nta jambo ry'Imana ufite, nawe uri vide muri wowe, ujumenya kuri umukungu ko tuzanakuzika, uzanaherayo, nta n'umuzi tuzabona. Amen. Ujewe nagish ujewe fikimuri mwezi kile salami information mwezi tacho maze Kwa sababu wana mwili wote
maua na majani. Ibyatsi nyuma. Majani Urambo nabo. na maua yake Yote. sasa Naongeza. maua Ukagera na maua. maua Hivi ni ukwiriye. Wote tena kujiona. Ukabona karahondobereye inakauka kanya kakava yego muntu bwatsi bwuma majani uburabyo burahunguka maua inaanguka igeka yake inaonekana. tigashira Ngoja nikwambie ingine chelelezo kusudi ujue ya kwamba wewe ni mafumbi. niko ndacumaze no aragito yapendacho niko ndacumaze antoracho niko ndacumaze ndakwiriye kwikubita mu gati yego komera Gusa ndani ya kifua. nawe ndajambo riri muri wowe jajambo ariyo mbaraga izakuzuye Nguvu ya itakufufua zamenye ku busa kwamba wewe ni bure. uyu munsi uri muri dushe Leo nenda kwenye kuoga, ugakaraba mwanze ukikirita unajiosha, uzareba uwo mwanda uzakuvaho uangalie uchafu itakutoka. bizakubera isomo Itakuonesha, itakuwa Uzavuga, cheleza kumbe ndi kwako. umukungu. Kumbe mimi ni mavumbi. uvemo none Toke leo uvemo ako kanya hapo hapo. urugero usukanye uramenya kuri umukungu Yesu ni mwiza we Shauri tape. Mana uri mwiza we jewe Mimi tawanshobora jewe ndi runaka n'ishati usanga yarazanye uruhu kandi yambaye n'ubutimba ariko ni ngombwa kugira imana ikwereke kuri umukungu azazana ibyapa gitanga turi umukungu amen ariko umuntu ufite umumaro ni umuntu ufite ijambo imbere z'imana amen umuntu utagira ijambo ry'imana wenyine neno ndani ya isufuri ni ubusa amen ariko umuntu ufite ijambo ry'imana niko na neno la Mungu. Vere Branham yamugereye Branham anasema hivi n'amasi 10,000 na amewekwa na neno la Mungu Amasi. kama ulimwengu amasi 10,000 gufata isi ya mbere Kamata. inozi yose ukabara 10,000 agaciro we ku muntu umwe ufite ijambo ry'imana wumva ko gaciro k'ijambo ry'imana amen ubu ubwatsi ule eko saa majani bwo guhunguka yenye inaanguka. ariko ijambo ry'imana ariko ijambo ry'uwiteka Neno la Bwana ryo ayo rihoraho iteka ryose inadumu milele. kandi iri jambo Na tena ineno kandi iri ni ryo jambo na tena ndio neno ry'ubutumwa bwiza ujumbe twababwije yenye tuliwa ubiri. amen iri jambo Neno iri jambo turi kubabwiriza none tuliwa ubwo ubiri. butumwa bwiza iryo jambo rifite imbaraga zo kukuzura iryo jambo rifite imbaraga zo kuguhindura amen iri jambo ryarindi ryahozeho ryarindi ry'abakera bizeye iryo jambo tubabwiriza none
amen. Ubwo butumwa bwiza ndiye ujumbe. hahirwa abaryizera, hahirwa abaryumva bakaritegera amatwi bakaryizera bakamenya ko imbaraga zizamurwa zizaturiwa. Amen. Ababyawe n'Imana Waliozaliwa na basangira kamere n'Imana, wanachangia tabia na Mungu. Ni hivyo ilivyo. Imana yacu Mungu wetu yakohereje ijambo, alitutumia neno, ikaduha ijambo ry'igihe cyacu, akatupa neno, ikaduha abakozi b'igihe cyacu, akatupa watumishi, ikadutumira umuhanuzi, akatutumia ikadutumira umugabo ukiranuka w'ubwenge. Iyo Mana muzikomera amashyi. Abazizera ijambo, atakayoamini, abazarituramo atakayoishi, nibo bazabona n'umuzungu, wenyewe watapata nibo bazabona n'izamu, watapata unyakuo, kuko iri jambo kwa sababu hii neno rifite imbaraga. ina nguvu. Ndio. Amen. Yesu niwe wavuze ati, Yesu ndiye alisema hivi, ijuru, mbingu n'isi na ulimwengu n'ibiriho byose bizashira, tapisha, ariko ijambo ryanjye ryo rizahora iteka ryose. Ijambo ry'Uwiteka, ijambo ryava mu kanwa k'Imana ryo ntirizashira, ahubwo rizahoraho ibihe n'ibihe. Amen. Niriguma muri wowe ikidumu ndani yako, nawe uzabaho. utaishi milele. Yakobo, Amen. ijambo ry'Uwiteka riraryoshe. Neno la Mungu ni tamu. Yakobo, Bene data, wandugu, turi abana b'Imana, sisi ni watoto wa Mungu. turi abana b'Imana. Yakobo igice cya mbere, Yakobo sura ya kwanza umurongo wa 16 shairi ya 16 kugeza ku 18. nafikisha 18. Timuyobe bene data bakundwa. Amen. Timuyobe bene data bakundwa, Potoke wandugu wapendwa, utanga kose kwiza kutoa kokote n'impano yose na itunganye karama yote kose nibyo biva mu ijuru. hiyo inayotoka mbinguni. Amen. Timuyobe, Musipotoke, timuyobe bene data potoke wandugu bakundwa, wapendwa, gutanga kose, gukora ibyiza byose. yote Amen. Gukunda bene so kose, ibyishimo, amahoro, salama, ibyo byose yale yote ibyo biva mu ijuru. yanatoka mbinguni. Timuyobe bene data bakundwa, Potoke wandugu wapendwa, gutanga kose kwiza, kutoa impano yose na karama zote itunganye nzuri rwose yote nibyo biva mu ijuru. ndiyo yanayotoka mbinguni. Kwizera ni impano. Imani ni karama. Amen. Kwizera ni impano. Imani ni karama Imana iha abana bayo. yenye Mungu anapatia watoto wake. Iyo mpano Hiyo karama yo kwizera, ya imani Imana iha abana bayo Mungu gusa. anaipatia Abantu bayamenye isi itararemwa, wenye alijua bado ulimwengu kuumbika, nibo ihereza kwizera. ndiyo anaapa waamini. Mu muryango wakumbuka Ndani ya jamaa ukaba kugizwe n'abantu 12, watu 12 Imana ikarebamo wanaangalia ikitegereza ikavuga ati, muri mu muryango wakumbuka ndani ya jamaa kumbuka harimo uboname, harimo uboname kera. kuna mwenye jua Imana zamani ikitegereza, Mungu anatizama, ikitegereza inatizama, ikavuga ati, inasema umuryango wakumbuka ndani ya jamaa kumbuka, kubona rikumbuka unamenye gusa, naona nikumbuka niliyemjua, we namenye gusa, niye niliyemjua, ikamuhereza impano yo kwizera. ngoja nimpe karama ya imani, Imana ikabimuhaye kwizera. anamupa imani. Amen. Amen. Impano yo kwizera, Karama ya imani. Frère Branham aratubwira Ndugu ati, Branham anasema hivi, umuntu usanzwe mtu wa kawaida afite amarembo atanu, eko na langu 5, ufite amarembo atanu: eko na langu 5: kunukirwa, kunusa, kusikia kuryoherwa, tamu,
na mengine kurakura gusa amarembo atanu. Iyo kabisa ni ariko umwana w'Imana we lakini mtoto wa Mungu afite irembo rya gatandatu. Iryo rembo rya gatandatu niryo kwizera. Niyo mpamvu uzabona mu muryango hasohotse umwe ngo nje nizeye ngo ni Imana imwe, nizeye kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngo niwe Imana yahaye kwizera. amepatia imani. Habandi. Hakuna wengine. Ni impano. Ni kalama. Amen. Amen. Gutanga kose kwiza ni impano yose itunganye nibyo biva mu ijuru. Ndio yanatoka. Amen. Bimanuka bituruka kuri se w'imico. Bimanuka bituruka kuri se w'imico. Baba ya matendo. Dahinduka mwenye abadiliki cyangwa ngo agire n'igicucu au awe na kivuri cha kubadilika. Nabe turabanye. Ikiwa sisi ni watoto wa Mungu, nabe tuvuga ko ikiwa tunasema hivi turabana b'Imana, sisi ni watoto wa Mungu, twavutse ubwa kabiri, tulizaliwa mara ya pili, tukwiye kuba nk'ubucurama. hatungekuwa kama popo, dukwiye kuba nk'inzumvu. hatuwezi kuwa kama kamereo. Uyu munsi uri hano, leo uko hapa, ejo uri hano, kesho uko hapa, ejo uri mwari, ejo uri umurozi, ejo wagiye kwa runaka, ejo wagiye kwa Sawadi, hanyuma uvuge ko umwana w'Imana. Amen. Nabe twita papa. Kiwa tunasema nabe tuvuga Imana ni papa. Tunasema Mungu ni baba. Yesu Kristo ni Imana yacu. Nabe tuvuga ngo kwavutse ubwa kabiri. Tukwiye kugira ishusho nk'iye, tukagira kamere k'Imana yacu, tutugire n'ishusho yo guhinduka, ya kubadilika. Amen. Ngo ndetse we na tena yeye afite n'igicucu, yeye hana hata kivuri cyo guhinduka cha kubadilika. Ahora ari wawe uko yararesho niko azahembwa byose, uko yatangiye niko azaheruka. Iyo niyo Mana yacu. Amen. N'abana bayo na watoto wake bakwiye guhagarara k'Imana yabo kama Mungu wao. Wamubona none unapomwona leo kavuga nani wakumva kumbuka yatangiye nanuwo. Amen. Uwo mwana w'Imana, ule ndiye mtoto wa Mungu. Umurongo wa 18 yakutuvya Shairi ya 18 kunasema hivi, yatubyarishije alituzaa ijambo ry'ukuri, neno ya ukweli. Yatubyarishije Alituzaa ijambo ry'ukuri, neno ya kweli, uko yabigambiriye vile alivyopanga, kugira ngo tube kumuganura w'ibyaremwe. Bande sikwebwe, si ni sisi. Yatubyarishije Alituzaa ijambo ry'ukuri, neno ya kweli, kugira ngo kusudi. Amen. Yatubyarishije Alituzaa neno ya kweli, yabigambiriye, vile alivyopanga, yabigambiriye alipanga lini isitarare taraho na utaraho. Imana itakukorana none. Oya karibu. Oya. Imana ikoranyije kera isitarare. Yego. Hey. Kirandi karata. Yego. Izina rya Jonas n'amaraso y'Umwana w'Imana. Amen. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri, uko yarigambiriye kera tutaraba, kugira ngo tube kumuganura mu byaremwe byose. Amen. Niyo mpamvu aho urageze i Roma aravuga ati ibyaremwe byose biraniha bitegereje guhishurirwa. Amen. Ibyo nibyo dutegereje kugira ngo
yatubyarishije yarakoze kandi ingorata yego ijambo ritagira itangiriro ijambo ryahozeho iryo jambo Imana yacatubyarije ababifite mu mutima yego naho byatinda ubigumemo naho byatinda ubitegereze naho byatinda ubigumemo naho byatinda ubitegereze naho byatinda ubigumemo naho byatinda ubitegereze naho byatinda ubigumemo naho byatinda ubitegereze